EBS PAODAM yang bini bakwai kibikpo tam kumandaran teram nok sebolina ngasigi muruba pau pijari Cycle Assembly constituency ki khul singi sip singam song MLA na singba team amana Chief Minister and Birenda War on Drugs campaign sobati wale zero pisin kre Indo man-made border trade and act its policy in Asian countries hai hiramda wakal tamina bi thoram pang thokre Handloom and Handicraft ki mega expo amade Nam service singi cultural program pangtok kre loinana Tripura ki Chief Minister Biplab Kumar Dev from Thadok ki se pisin kre Rik mapung yo pau lobi si Manipur lengak na state asigi lemai dagi popi thaba mutat na honor ibasida lamdam sida leiba tongan tongan na khulamadi kanglup sing na support tawn rakle ngasi su Cycle Assembly constituency ki manung san bada leiba khul singi sip sing yaurga ACS ki MLA Kimnio Hokif hangsing na Lusing team amana lenga ki war on drugs campaign with sagot pagi warep iba serol ama Minister and Birenda patient ki hariba warep se adu ACSC manung laiba khul yangkhang ki sipsing na khuyek pi bani masida ACSC ki mahon singda popi thaba khudak tage lepa Manipur lenga na mafam sigi miyam hingna na popi thaba gi mahutta atopa arrange sama sendi na ba haijaba kana ko mamiyo ina traga kanglup na lawriba warep asigi mayokta thabak tro labadi madu thorokpa aphabatagi daita punamak masana lawjaba amadi mari leinaba authority na ain gi oiba thabak lokholakpada masan mayok najwa haiba warep sing yauri tungda pawsing udabda semester and Birenda phongdrokpada popi thabana environment ohelakpa phatabasing amadi tungi generation da songadab sing khangduna hojikti mathang tongan ba kaya community kaya gi mi sing lakuna lenga sathari ba war on drugs campaign asibu sawanaragli Chief Minister na Cycle AC ki village sip singna kuki count ki ahanbo ina popi thabak mayok ta leble haina lauthrokpada apen phongrok le loinana ACS da leiba miyam gi hingna bagi lambi ama semna ba atubada horticulture tribal affairs and hill department ka tanraga silagani aduga hiram singi matang da lenga na darkar leiba mateng punamak pangani haina su phongrok ngasi lakiba tim aduna pirakpa Memorandum da yaurba ACC manungda veterinary hospital sanu wafam adu atubda tabak oina pangthoknagi haibu wafam su semester na piki ngasigi resolution pisilaba matungda pangthokiba paw infam adura tribal affairs and hills minister letpaw hawkip kuki NP cycle gi president Simon Luphosu saruk yaki mayam support ma shore zangi da mayam da shidda fiksi support ya business lai maruina Jingle lamda, ki June July chhi je popi thab se. Naka June July chhi September. Okay. Adana bujikte ki masi lepni hai ki wa amar dawra bila apne June July mo gari na ta top plan thabe option. Only option plan mo ki kare ki ye ho na ba kai ko min side to hona jage. Adana atai ai bisi party ki meeting na sunai jara ma atai apni tampak ka lai ba drug go level lekai Drug you are not drug about but the kind is in housing I couldn't palaroge the kind is in housing na hobby ro I like the drug to be away I like the drug about we are away I be momentum I was haven't been a sick but the government sab support about easier again and the kind using the club organization mera by person program the awareness PB ba I like the drug you are very much police the popular kanda appoint a person I have to Yarani Yarana police the popular kanda legal election long number Miami support or kanda totally illegal drugs and the policy states to be totally eradicate of she and United Cookie Liberation Front Government of Kulmigam na Moreda war on drugs thabak chathaba aurgani haiduna lauthokre ngasi Moreda leiba tongan tongamba community leaders sing yauna meeting ama pangthokre ngasi gi hawlak leiba tungi yumbrel oirakpa yaba naha kaya drugs ki langdat thubaga loinana irak naba kaya yauri asuma kaya si kok naba haiduna war on drugs ki khongjang ngasi chakthilakpani haiba wafam Hill Tribals Council
Maitai Council More, Manipur Muslim Council More, Tamil Sangam More, Gorkha Samaj Samiti More, Kuki Chiefs Association More, Block Amade, CSO Singh, CBO Singh, Leader Singh, Sina Pakto meeting Aduda Pongdok Nake. Moreda drugs Gamari Lainaba, Lalon Bus, Mio Singh, na Atuba Matamda, Topinaba, so Kangan Cape. Lonana Pung Kunmari, Imanunda, UKLF na War Against Drugs. Tabak Paikat Lagani Hainasu meeting Aduda Pongdoke. Moreda Labor Tongan Tongamba community leaders sing na Masagi communities Gimio Sing da Pawasi, Sandok Pinaba Amasung, Manipur Labor Media Gisilina Singsu, War on Drugs Ki, Mayota, Sansilakiba, Pau Si Ponginaba Hydrosu Pongdoke. Nasi Pangto Kiba meeting Aduda Sarugya Kiba, Hill Tribal Council, More Maitai Council More, Manipuri Muslim Council More, Tamil Sangam More, Gorkha Samaj Samiti More Amasung, Ate community leaders sing na Saru leaders sing na Su UKLF na Sangsilakli ba war on drugs tabak baikat iba kaya asibu tagat ki loinana support tawone haibi wahamso phongdok na ki. Manipurda COVID positive oibagi mi ngasi yaukide haukiba pung kunmari asida mioi chamal taragani thoi COVID test okay state asigi oina COVID license sadrok padagi ngasi phawda apun mioi lak amaga lising kontra taret saniga kontra COVID positive oikre positive oikreba singi manungda mioi lising aniga cham kunna lekhidre apun ba COVID naba phakibagi masingna lak amaga lising kontra ma ga cham subna ani suduna state asigi COVID recovery rate sada maudrag nipan ga dasmik nifunga oiri active case na mioi nipan leiri. Rural Development and Panchayati Raj Minister Y. Khamsana PMGSY gi makhada semgat liba Sosambrugi Hancock da Boljang amadi Ukha Tampak da Kotloi Phawbagi kilometer 3 meter sanga amasung kilometer 3 meter sani sangwa lambi gi phibam yengsin khre ngasigi yengsin khongsak aduga mari lenana Minister Y. Khamsana hai lengak asigi 100 days gi manungda loisingada wathabak gi manung sanna sengot liba lambi asi yengsin bani Sengbut liba lambi gi ayam saruk loisale walhoriba machet sing nongju tha oibani na sembada khudong sadaba lei nongju tha hek loibuga walhoriba sing loisilagani lambi haibasi miyoba jati gi khwaidagi maru oiba ama oibana miyam amadi thabak suriba mari leinaba sing yauna punna tawminaduna quality leina lambi asi semsi haina mahak phawdokke sina henkotu tibolchang yabana amana tampak tu ukha tampak tu gothoi lambi ani si ai na hek karugi RD parak padagi ihan hanba lambi yeng basat pani hai tare ngasi se so loina na 100 days ke honorable chief minister Sri N Biren Singh Lusima sarkar sigi 100 days da koina loisan ba ba thok sing tu sisu amani haina lakoni do khara machet maya khara adi sing si adi rainy season hek lak pada thabak sujan bada quality kitang wat pakor thena bodo koi engineer sing su duga koi thikada na su hek no hang paga semjal lage hai ana lambi si khwaidagi human society ki quite important oiba port su oibani na masi koi loina mak daita longin na ga engineer sing su ai su lomjage duga thikada su punna phajana maintain tawsi. Indo-Myanmar Border Trade and Act is policy in Asian countries Haiba Hiramda Directorate of Trade, Commerce and Industries Government of Manipur ki sponsor makhada Indo-Myanmar Border Traders Union Bauparana Senduna Nomagi Oiba Wakal Taminabgi Thoram Amang Nasi Library and Information Center Kaksingi Auditorium the Pangtokre Kaksing Municipal Council ki Caretaker Chairperson and Sanjit Kumana Athoiba Mithung Senior Citizen Forum ki President and Nimayana Thoram Mapu Kaksing Bazaar Business Welfare Association ki President P. Chandrasekhar, Indo-Myanmar Border Traders Union ki President W. Navasandra Amade, Exim Cell Commerce and Industries ki OSDA Sadandana Akhanaba Mitung Singwaina Sarugyakhe. Kaksing Kaithirla Dukan Phamduna Lalolitik Tauriba Kaksing Bazaar Business Welfare Association Kaksing ki Thomi Singh Amade, members sing Sarugyadana Pangthukiba Wakal Taminabagi Thoram Adugi Technical Session da Indo-Myanmar Border Traders Union ki President W. Nabasandrana Akhang Ahi Warul Wangangloi Oina Lalolitik Tauriba Miamna Tangai Fadana Taudaba Yadaba Income Tax Tiba Trade License Paiba Loinana Mataukaramna License Logani Karamna Trade Taugani Hybrid Singba Gihiram Kayagi Matangda Wafam Kaya Fongdoke
अखोई जो पुंजल लगे थे पृथ्वी जी अखोई की जाति से मसक ताक को याद है दबरा है ना कोई खंजे इस इंडिया का बिनी ने इंडिया पृथ्वी लोइना जो तो उधर ना कौशल मुझे इस इंडिया का बिनी ममांग थंग लाई मचाई ट्रेड तदी मचाई मिशन मिखाई नाई दे नुपा नुपी खाई दे जाति धर्म खाई दे अतुना खाई दे बदुना ngasi पृथ्वी जी जो तो बंग मम मिने कोई जो पुन्ना कोई कपचिंग की नत्र थौपा के दु के ता के खाई देना कोई पुन्ना तो मिनरगदि ट्रेड है बिच किसु अचिंग बले रोय अदिगा अखोई की ग्रुप से ग्रुप है अखोई से लेबा कोई मंगोल ग्रुप से कोई ना कंट्री कल चतरा हांगकांग दा थाईलैंड दा अखोई बु मतेंग पांगनिंग मा चाइना दा अखोई बु मतेंग पांगनिंग बु याम ले अखोई ने खुद डॉक्टर दी हेंजिक तो खुद अनि चांगी अइने खुद डॉक्टर दी मोइन करी नो पांग तो अखोई खुद तो को से करी तो के कमाई तो के चा मैं ताने मिनसी यूरिया हारगी मतंग ngasi Kakching gi longwi singna wakat mi phamkhre Kakching Farmers Welfare Association sinduna Kakching Seska all da sathakiba wakat mi pham aduda longmi singna यूरिया har marang kaina phangan biu government na यूरिया yonbiganu यूरिया gi damak yarek pa ngamloi matam supada यूरिया phangan biu dukan da यूरिया phangan lu longmi gi pothok leisin biu haimna singba thaba Prekar Singh Srinakhi ngasigi wakat mifam aduga mari lenana Kakching Farmers Welfare Association ki President Nongwai Them Sanatombana phondoki bada laumi singna lenga ki makai dagi har launa ba hona bada ahing yarek tuna kang mrakta amadi nungthil nungsa sarwa matamda pareng leptuna har launa ba honar basu darka oba har phanglaktabana question chenduna aphangba mafam dagi hard bag amada lupa lising ma sama phawba piduna har lei masina maram warga laumi singda achauba awaba ma mayok nare maram masina lengak na har yon ba tokpi duna dukan da har barang kaina phangan biu loinana laumi singna pothok saba pothok sing lengak na leibi duna laumi singi awaba kokhan biu haina lengak ki puning sing silak dei अखोना गवर्नमेंट की साइड की हार लौनब होनबद अहिंग कांग मरक्ता नुंथिन सारब नुंसादा अखोना क्यूदा सांगना लेपगसु दरकार ओइबा हार फंगक्तब हार बेग अमगी दमक्ता अखोना क्यू लेप्तन होनब दरकार ओइबदि हार दु फंगदबनिना लोकल दगी कदाई कदाई दगिनो अखोना चेलगा लिसिंग अमा चंगा वांगमैदा अखोय हार लै मसी तसेंग लौमी अखोयददि अदुकी मतिक वारे मरम अदुना गवर्नमेंट ने येलिबा हारसि तोपिरो अदुगा अखोयगे कक्चिंग अकोयबदा हार जोनदरिब दुकानसिंगदा हार मरांग कायना फंगनबिदुना लौमी प्रजा अखोयगे अवाबसे कोन बिउ हाइबा अपील से गवर्नमेंट की साइड को थमजरी अदुगा लोइना लोइना लौमी प्रजा अखोयना पुथोकचरिबा पोथोकसिंग असेसु गवर्नमेंट ना लौसिन मिरगा लौमी की अवाबा कोन बिउ हाइबा वाफमबसे गवर्नमेंट की साइड अखोयना थमजरी थैंक यू India na ningkha tambasai humrawa surupagi Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari leinana Kunsuba Assam Rifles Technical Battalion sinduna Khongjom War Memorial Complex da pipe band display pangthoktuna amadi athobusing maphamda lei katuna ikai khumna utkre tharongni saruk amu oina Kunsuba Assam Rifles Technical Battalion gi personnel singna local people sing yauna khebus sing da leiba pauna preserva sigi khubamda band khongduna salami piki amadi lei katuna ikai khumna utke Tungda Khongjom War Memorial Complex da lakpa miyam amadi school singi excursion lakpa mahiro kaya da Kunsuba Assam Rifles Technical Battalion gi personal singna ahawatum kaya galuna na sa thakni nakhe Kwata khungi nongpok ningtho amade nongpok panthobi harawba ngasidagi haukhre numit mangani sathagadaba harawbagi thoromda Manipur gi iningtho oibetanatana Rajya Sabha gi MP su oiba laisemasana sawba amadi Lamlai SCG MLA KH Ibomsa Anina Laktuna Harawbagi Thorumda Saruk Yakri Harawba Asigi Nasigi Iko Khatpa Asida Lining Tho Sanamahi Puya Santok Loop More Nasu Asobu Thorang Loke Kwata Kungi Secretary Sanjoy na Phondo Kevada Ining Tho Lesema Sana Zawamadi MLA Ibomsa Anina Nongpok Ning Thawamadi Nongpok Panthobi Haraw Saksel Tamba Sida Ngasi Lakbiduna Saruk Yabibu Harawba Phondo Ke Mang Makha Taduna Harawba Asida Sangba Electric toilet block ising medical amadi kunja singda seng yauna mathau taba polam khuding kwatha village asida leiba Kunsuba Assam Rifles na mateng pangbiraki na Kunsuba Assam Rifles ru thagat phongdokki ngarang nahal social media da thagalakpa khunnasigi kunja amana kwatha gi lai harauba si Tamil Sangam khaktana mateng pangduna lai haiba wafam adu soikhibani
हराव असिदा मोरेदा लरिबा मैतै इसिल इनाउ सिंगना चाउना मतेंग पांगदुन लागली अदुगा तमिल सिंगनासु मतेंग पांगदुनसु लागली लोइनाना तंपाक्ता लेबा इसिल इनाउ सिंग अमदि चीफ मिनिस्टर गी मियेंग मखादा हराव असिदा चाउना मतेंग पांगबिरकपगी तमकसु महागना मणिपुरदा लेबा इरेचा सिंग अमदि लाइनिंगथौ सनामहि पुया संतोकलोब मोरे पुनपुसु थागतवा फोंदोरले डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगना करिंबा कांदा वाखल सोनथबा तौबिगनु अखोई मियोय खुदिंग मक ईश्वरना मागी सिंथा अमदा सेमलकपा ngaktani amana amadagi henba leite haina social welfare minister haikam dingona फोंदोखरे ngasi sarifi and seloi apanbana sinduna community participation and skill development haiba motoda person with disability singidamak city convention center da pangthokpa handloom and handicraft expo 2022 da athoiba mithunglen gi warol peduna hai differently able persons singi yaifanabi damak sarkar na tongan ba thabak thorom kaya paikhatli ngasigi thorom aduda pick local and style in global haiba theme da traditional production show amasu utki hariba show aduda differently able persons singna puthokpa fijet leitengi pothok sing model kulhum doina set chaduna miyam da utki loinana mafam aduda differently able persons singi stall kisingsu hanki Manipur film की market pick लबसु लमदम असिगी artist समदि film की लमद थवाई हक्सांग यावना अवाब कया मयक नदुना थौना अमग लोइनना मणिपुरी film की नमक होनरिब सिंग असिगी नमक चाउथोक सब फावी हाइना social welfare minister हाइखाम दिंगोना फोंदोखरे नोंगिन film production ना पुथोकपा हाइदर सुखंगले हाइना मिंगथोनबा मणिपुरी feature film मणिपुर state film development society की auditorium दा फोंगदुना minister ना मखाता ना हाइ फिल्म अमना समाज पीरब पाउजेल ममल यामी स्वत्रब लमदम अमगी असोइब सिंग मियाम द मयक सेंगना खंगनदुना सुमथोकनबगी तांजा कया पीरी हाइना फोंदोखि नसिगी थरम अदुदा वागा एससी एमएलए डॉक्टर उसम देवेन सिंह सोशल वर्कर अमदि एंटरप्रेन्योर राजकुमार नोंगदेन खोंबा मैते अमदि लिलोंग हॉरबी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रहीजुद्दीन शेखसु सरुक याखि नोंगल फिल्म प्रोडक्शन की बैनर मखादा वर्ल्ड एक्सप्रेशन पिक्चर्स ना कुडोल तंबा हाइदर सुखंगले फिल्म असिदा और सिमेराना डायरेक्शन पेरी लोइनाना आरके नुंथिल साइबी सनुना पुथोकपा फिल्म असिदा सिलहैबा सूरज ngasepam बिजु इधौ खेकमन रतन ना सिंगबा ना मरुइबा ममिरोइ सिंग ओइरे होम फिल्म्स मणिपुर की बैनर मखादा पुथोकदबा अखोई की इम्फाल हाइन मिंथोनबा मणिपुर फीचर फिल्म अमा इवाय मसुमांग लीला संगलेन पैलेस कंपाउंड इम्फाल दा याइपत थौनी तौबगी थरम पांगथोखरे थरमदुदा प्रोफेसर एन राजमोहन सिंह वाइस चांसलर धर्मजुरी यूनिवर्सिटी ना अथोब मिथुंग अरिबम शिवदास शर्मा MCS जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना थरम मपु सिरोम इबोयमा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर अमदे सौग्रापम हेमंता संगनाता एकेडमी एवार्डिना स्पेशल गेस्ट सिंह ओइना सरुक याखि थरमगा मरी लेनाना वा ngangloi हाइकिबदा मणिपुर फिल्म चाखुटनब होनबदा फिल्म प्रोड्यूसर की थौदांग यामना चावी प्रोड्यूसर मरांग कायना थोनिंगबगी अपाम्बा लई हाइना फोंदोंनखि सिरोम ओंबी मनरमा देवीना पुथोकलिब फिल्म असगी स्टोरी स्क्रीन प्ले रंजित निंथौजानी अमदी डायरेक्शन खोइबम होमेश्वरीनी फिल्म असगी सिनेमाटोग्राफी ना बीबी सुरजित कोरियोग्राफर ना सेतरजित थियाम अमदी म्यूजिक डायरेक्टर जितेन कुमार नौरेमनी फिल्म असिदा गोकुल इथोय सुनील माइबोय इधौ जोय विद्या हेमंता संगीता सिंगबना मरुइबा ममिरोइ सिंह ओइरी One day farmers feel they come fair on cultivation of high value vegetable crops haiba thoram ama Kaksing district ki Sungnu Kendra ki manung chana leiba Kaksing khunong da pangthokre Central Agricultural University Kau Imphal ki Directorate of Research amadi Bharatiya Kisan Sangha Manipur branch ani na punna sinduna Kaksing khunong Thingnam Community Hall da pangthokpa thoram aduda Kau Imphal ki Director Research Dr. S. Basanta, Deputy Director Dr. T.S. Robindro, Bharatiya Kisan Sangha Manipur Pran की President and Indubution Secretary T. Dara Singh, Kaksing Khunong Municipal Council की Ward Number 5 की Councillor K.S. Babuna Marueba Mioy Singh ओइना सरुक याखि थरम अदुदा निंगथम की पुथोक सिंह स्टॉल तरा यावना पुन्ना स्टॉल ट्राइन थोई दा तोंगान बा सेल्फ हेल्प ग्रुप तरा की फार्मर कया ना पुथोकपा मना मसिंग कया की स्टॉल कया सु हांदोक्तुना अथो एहन तानबगी थरम अमसु पांगथोखिबगा लोइनाना
Laima self-help group Kaksin Kunauna, Han Bataduna, Lupa Lissing, Ohum Yauna, certificate Amade, Kusumlay self-help group Kaksin Kunauna, Anishuatadana Sel Oina Lupa Lissing, Ani Yauna, certificate Piduna, Manama Singh Tariba, Farmer Singh Upung Tawat K. Makatana Kau Impalgi, Director of Research, Dr. S. Basintana Lusingduna, Kaksin Kunogi self-help group Singna Tawayauna Tariba, Kongdrum, Mairel, Turbuz, Tabi, Sebot, Garot, Akabi, Singba, Manama Singh Kayasu. Labukta Kumduna Yangsinduna, Kau Impali Director of Research, Dr. S. Basintana Pono Kibada, Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Bharat ki Lomi Singmi double income Uhenabagi ni Haibagi Pandam Adu Kau Impal Amadi Bharatiya Kisan Sangha Manipur Prantansu Agam Bathakda Tawayauna Lomi Singda Tabak Waina Pangtok Naba Lamdam Asidasu Low Pari Tarada Self-help group Tarana Ningtamgi Potok Sing Marangkaina Potok Tuna Semit Longi Pibam Pagat Hananaba Taurangasi Paket Pani Haduna Lamdam Asida Laiba Lomi Singasu Hangdun Laiba Labuk Singda Tawayauna Farmers Singda Putok Tuna Water Padam Lamdam Ama Uhelasi Hainasum Hangna Fondoki Hangang Maka Legai the Leba Methabati Handloom and Handicraft Cooperative Society na Self-help group Singda Lem na Pisa Call Amadi Saving Machine Sing Nasi Yantokre Nasi Hangang Maka Legai Community Hall the Society Asina Kangalava Self-help group Tarada Pisa Call Amadi Saving Machine Sing Adu Yantoki Society Asina Satrakba Asiguma Torang Asi Makatana Pisa Lonsa the Tawai Yawa Singda Asiguma Pisa Call Amadi Saving Machine Sing Asi Pikigani Haina Society Asigi President Medhana Fondoke Nasigi Throm Aduda Social Worker S11 Model Club ki President Ice Ibo Tomba Singh Amadi Club ki member Kyasu Sarvyake Nasi Manipuri Mahum Kaya Bantu Pagum Zirbam District ki Oinasu Kadam Talada Laiba Ziri College da Prior Preparation for International Yoga Dega Mari Lenana Lecture Program on Yoga Haiba Throm Ama NSS Unit Ziri College Sindra Pangtu Kre Throm Aduda Dr. T.S. Randhoni Principal Ziri College Dr. M.D. Samsur Zaman Coordinator Internal Quality Assurance Cell Ziri College Amadi C.H. Sunamani Singh Retired Inspector of Schools Ziri Bamna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Waina Sarvyake Throm Gamadi Lainana C.H. Sunamani Singh Retired Inspector of Schools Ziri Bamna Hai Yoga Haibasi Myoibada Kanaba Piba Haksang Sajel Amani Aikoina Selisariba Pijol di Mo Leharbasu Subaya Adubu Haksang di Yoga Natana Subaya de Haina Maru Wafum Kayasu Mount Fondoki Lonana Yogi Position Kayasu Maniksumna demonstrate Taduna Kanganki Langjing Ba Group Ki Handak Tok Liba Amliada Tazabut Tambiganu Zeki Natok Tuna Sen Ba Yanaba Nova Lang Makal Amani Amliabu Lusingliba Mutum Robindro Masak Kangbiu Loinana Investor Amasung Zeki Gi Marakta Broker Oerga Sayon Gidamak Kudong Sawa Longnaba Thorpani Investors Singna Amliada Document Pibigano Haina All Manipur Lamjingba Investors Group na Pondrokli Ngasi Manipur Press Club ta Pangthokpa Pau Mi Singa Unabagi Pham Amada All Manipur Lamjingba Investors Group ki President Nongthombam Nabakanta Singhana Hai Aikoi Mamal Yamlo Pashana Lamjing Group Semlaga Zakina Tat Taduna Aikoi Yamla Senpam Komjin Kivani Aduna Zaki Masamak Amasung Lamjing Group ki Director Singh Kudingmak Pong Investors Singh Mamang da Tok Pidaktuna Low Kiva Senpam Handopiu Haina Pono Pagaloina Karagumba Na Soiduna Amliada Documenting Pisin Kiva Yaurbadi Amliana Piba Senpam Kara Asida Aipele Zaki Amasung Lamjing Group Nakpire Haibani Amadi Amuk Hanna Lamjing Bada Wakalaro Haiba Agreement Walor Singda Yauribani Haina Pongdrokli Manamasina Investors Singna Wakal Contribute Amliada Document Pisin Biganu Hainasu Mahana Pongdrokli Lamjing Ba Finance Group na Aikoi Investors Singi Paisa Pitokwa Hauragani Celeb Sing Antugani Haidana Makoina Notice Topiraputagi Aikoi se Makoi Office Sanction Duna Laksam Aikoi Toido Hendo illegal violence Amuta Taukibalate Adubu Makoi commitment Sina Numanungi Hapta Maki commitment Homba Hapta Amada Notice Kaya Tochelapa Adu Dagi Aikoi se Makoina Sawa Hitraba Miwina Sawa Hitraba Investor Wina
खंबीबदगी अखोइसु साउब होरखी अमसुं साउबसे मखोइना तंबीबनी हाइना लौजिगे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देवना महाकी फमथादों से गवर्नर दा पिसिनख्रे पार्टी ना महाकु ऑर्गेनाइजेशन कंखत हनब होनबदा सिननिंग हाइब वहमसु महान फोंदोकी बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी ना अनोबा लुसिंग खननब ngasi मीटिंग कौख्रे लेजिस्लेचर पार्टी लीडर खनबगी मीटिंग अदु यंगसिननबा सेनियर बीजेपी लीडर सिंह भूपेंद्र यादव अमसुंग विनोद टोरे हानना त्रिपुरा दा लाखनुना लेरबनी बीजेपी की स्टेट इंचार्ज विनोद सोनकर सु मीटिंग अदुदा सरुक यागनी हाइरी स्टेट अदुदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमना सही कुनमंगा लेंगा लमलबगी मतुंगदा अहानबा बीजेपी की चीफ मिनिस्टर ओइना लिसिंग अनिगा सुमना ट्राइपांदा बिप्लब देव ओरकिवनी अमरोमदा बीजेपी की अकनब लंबा ओइबा तृणमूल कांग्रेस ना महांग फमथादो खिबदा फजन सिदगरे बेंगलुरुना मेजॉरिटी ओइबा त्रिपुरादा खोंफम फंगनबा तृणमूल कांग्रेस न कन होनरिबनी स्टेट अदुगी साखत थरांगसिंग पाहिरप ngамदना लेरे तंगाई फतना लुसिंगबा सिंदबा यादवदगी बिप्लब देव फम थादोकपनी हाइना तृणमूल कांग्रेस ना फोंदोरनी स्टेट असिगी जनरल इलेक्शन मथंग सहीदा तौगदबनी इलेक्शन अदुदा मियेंग थमदुना तृणमूल कांग्रेस की लुसिंगबा अमसु ओइबा अमदी वेस्ट बेंगल की मिनिस्टर ममता बनर्जी की निफ्यू अभिषेक बनर्जी ना यामन टोयने त्रिपुरा दा लागली बीजेपी अमसुंग तृणमूल कांग्रेस अनिमंगना स्टेट अदुदा पावर पाहौदबा यादे हाइबगी पांडमदा करक एक्शन अदु लैबनी मियाम पेथन बदी लायदुना पार्टी बोस न फावबा बिप्लब कुमार देवबु यानिंगदबा लैबनी हाइबा वाफम सिंह तृणमूल कांग्रेस ना फोंदोखिबा लै हबजिक अरोइबदा मोरिपा होनु पिजरी साइकल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की खुलसिंग चीफ सिंह अमसुंग एमएलए न लुसिंगबा टीम अमना चीफ मिनिस्टर एन बिरेंदा वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन सुबतगी वारेप बसेल बिसिनख्रे इंडो मैन-मेड border trade and act its policy in Asian countries हाइबा हिरमदा वकल तामिनबी थोरम पांगथोखरे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की मेगा एक्सपो अमदे नाम सर्विस सिंगी कल्चरल प्रोग्राम पांगथोखरे लोइनना त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव फम थादोकी से बिसिनख्रे ngasi di imes paudam sanuk seba matang se lojere miamu amukona khurumjet